Ugcine avelile enkantolo-ke u-Ayanda Dludla obengu-driver-ke wetekisi-ke eyenza inhlekelele yengozi-ke eshiye imindeni eminingi ikhala ibalisa ngey'ngane ey'ncane-ke ebezike zifunda noma-ke beyisafunda isikole. Bafowethu, ngicela ukunibingelela la kwisiqiniseko esemedia-ke ngithi nje uma ngiqala ukungena kuleli khasi ngicela nenze ubulungiswa-ke ngicindezele nje ibhathini nga-subscribe-ke niphinde nilike-ke lama video. Isililo seNingizimu Afrika yonkana noma iSouth Africa yonke silokhu sizwakale njalo-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke njengoba-ke nomshayeli wetekisi-ke agcina avelile-ke enkantolo-ke ebekwa namacala-ke okubulala-ke izingane-ke zesikole-ke eziwu-14-ke laphana-ke ey'funda ey'koleni-ke laphana-ke. Abantu abaningi-ke bakujabulela kakhulu-ke ukubonakala-ke kwalo mshayeli-ke ongu-Ayanda Dludla evela enkantolo namhlanje-ke. Abezindaba-ke baqinisekisile-ke ukuthi-ke umthetho uzodlala indima yawo-ke efanele-ke kulolu daba njengoba-ke engeniswe enkantolo-ke egadwe ngamaphoyisa-ke futhi-ke efasiwe ekhombisa ngokusobala-ke ukuthi-ke usaba ngisho ukubabheka abantu emehlweni njengoba-ke iy'thombe zakhe ey'thwebulile-ke belokhu-ke ebheke phansi njalo. Kubikwa ukuthi-ke lo mshayeli-ke usemncane ngokweminyaka yakhe njengoba-ke eneminyaka-ke engu-22 ubudala-ke laphana-ke owango-2003 ukuzalwa kwakhe-ke laphana-ke. Abantu abaningi-ke bathuke boma ukutholakala-ke kweminyaka yakhe-ke ukuthi-ke isemncane-ke ngale ndlela. Okunye kuphinde kwavezwa kakhulu-ke sekucwaningwa kutholakale ukuthi-ke nane-P_D_P yakhe-ke bisiphelelwe isikhathi-ke sokuthi-ke laphana-ke kufanele ayovusezela-ke laphana-ke okuyindlela-ke yomgwaqo yokuthi u-driver kufanele-ke ihlezi active i-P_D_P yakhe-ke ukuze avumeleke ukuthwala-ke umphakathi noma-ke imithwalo noma-ke abantu. Bafowethu, yilokhu-ke besiniphathele khona.